zatvaramo se sa Banja Lukom preduvjet da idemo dalje na Banja Luku i tako dalje. Međutim, došlo do smene jedinica i desilo se to što se desilo. Povlačenje, ne bi htio sad govoriti koje su jedinice, naše su jedinice u pitanju iz 7. korpusa. To su strašne borbe bile. Ja znam da su tad došli do Tite depeš, nekomu je javio, onim od ozgo, kaže evo gore padaju ove linije, ključ na kovo pade, otiće sve, pošalju od ozgo grupu i on je ljudi na ispomoć. I ova je vojska pošla i ja sam s njima pošao gore. Samko razvije na lijevo krilo, a Omer da bude u eru. Dobro. I Irfo, hitno gore kod Zije, isto na lijevo krilo. Dobro. Zbog gubitka nekoliko zapadnokrajiških gradova, general Ratko Mladić, komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, napustio je liječenje na VMA u Beogradu i došao u Banju Luku kako bi na licu mjesta organizovao odsudnu odbranu. Na pravcu ključa angažuje 6 brigada, od koje su jedna dobrovoljačka iz Podrinja, znači, nema više Srebrenice, nema Žepe, formirao je brigadu dobrovoljaca na čijem čelu general Andrić, jedna specijalna brigada MUP-a i 4 lake brigade su napadali u tom momentu ključ. I sve je bilo okej dok je 17. držala zonu. Išlo je to front. 5 km od nas huknu, mi njih nazad. Nakon 3 godine u Bosni se ponovo pojavio Željko Ražnatović Arkan, komandujući Srpskom dobrovoljačkom gardom. U Bosnu ga je poslao Jovica Stanišić, šef službe državne bezbjednosti Srbije. Na kraju krajeva tu su bile elitne jedinice. Iz Srbije, tu je bio Arkan. Arkan je bio, desno od mene je bio Arkan. Ja sam imao neke jedinice, niške specijalce tu. Mi smo se tu 6 dana tu marsali. Dođu ljudi, kako ste vi? Nisu nikad za to vrijeme rata, što od 90. godina kad ratuju, nisu bili, da nisu prošlo, da nisu probili odbranu, recimo. I ne može se desiti da jedan heroj i srpski obilić ode ko pizda ovdje i sede kod škole i boli ga kurac za položaj. Je li jasno? Tu nema da padne moral. Umoran sam 4 mjeseca. Šta je 4 mjeseca? Šta ko je rak potraje 14 godina? Kad ćemo onda? Da se predamo? Nećemo da se predamo. Ovo je srpska zemlja. Arkanovci, tako je. Pa šta ste mislili? Gde ste? Koliko imate poginulih? Recite slobodno. Preko 100. Koliko? Preko 100. Preko 100 poginulih? Preko 100 poginulih. Mašala. Zadnji hrvatski vojnik koji je poginuo na kvoti 439, sjeverno od Bočca, Brane Bočac, to je držala Druga gardijska brigada HVO, a taj vojnik je bio Toni Dragonja iz Druge gardijske brigade HVO. On je poginuo 19.10.95. Po mojem saznanju, kasnije se neki poginuli u Minskom polju, trojica vojnika naši, ali mi smo bili na toj operativnoj razini. Šta se događalo na strateškoj razini, teško je reći. A pogotovo diplomatski. Da, ali gledajte sad ja bih spomenuo nešto što nije popularno o tome govoriti, ovako. Ali kao vojnik, Banjače je bio poligon za vojne vježbe JNA. Oni su svaku stazu tamo znali. I kad je stao rat, 7. korpus armije BiH je zaglavio desno kod Skender Vakufa. 5. korpus je bio angažiran kod Ključa, kao vodio Atif Dudaković. I Srbi su nagomilali sve snage što su imali, dovukli ispred Banja Luke. Ja se pitam ja to kažem, foteljaši, strategiji iz fotelje, nekad zovem, neki govore o nekemu. Obacuju se vrijeme i prostor gdje nisu bili, ali gledajte, ako je u Vukovaru bilo 2.000 hrvatskih branitelja iz svih krajeva, a sa lakim oružjem, šta bi trebalo da mi uzmemo Banja Luku ako su oni htjeli boriti kuću za kuću? Oni jesu bježali u početku, ali su došli iz Beograda autobusi, 36 ništa, ne znam Arkanovaca nadalje, koji su njih vraćali natrag. I vojna policija, bilo je sukob između vojne policije Republike Srpske i nekih bjegunaca. A na kraju su nabili sve što su imali. Moramo zapamtiti da je se Posavini također vodio OG Posavina. Naši su dečki vodili gore ovu aktivnu obranu. Ali to je pitanje, to je hipotetično. Šta bi se dogodilo, niko ne zna. Da. Ali
To je samo jedna tema za razmišljanje.